shoi tu nu le pa te mawhphurh na bung hnih na ngai thlak na hun kan lo thleng le ta kan thupui ta na ron thlan chu hele ya zirtir tu masaber nu le pa te ti ani don ani thufing te bung som hni pani chang ruk lo chiarang naupang chu akal na om konga chuan zirtir ula au pat hun poin a thla lawang athu kan chiar lalban kan zatan mal min som sak ro se kan naupang te kan tlei rol te kai shoi tu tur nu le pa te mawhphurh na kan soi dona ma se hi kan soi ma satiang har sanna wanga fa te ne na om don theilo nu te pa ten om nge yang thina wanga nu le panei lo tam tak pon om nge yang engdin muna po lo ding la I fa te chu nang ma hlat takan om poni theye ani lo point en kol tu nui mo en kol tu pa an nei lo poni mai thei ma se khovela hian pathian in arong bol tura man mek miro pui tak tak te hi panei lo lo thang lian te nu nei lo lo thang lian te nu le pa nei lo te pan om treu mai apoi mo ber chu nang ma kha ni a lalpa thu thoi om ngam ani ngai chuan I fa te I tu te khan pathian om puina an chang ngei dona lalpan ain kol sak don che ni ti hi ring chungin Khrista tan nun lo mang thin turin ama sain kan ngen du che ni ole nu le pa te hian kan mawhphurh na kan thria thiam hi tul hle maya kan thria thiam lo chuan kan fa te hi kan la chan don ani a chan chu khovel hi naupang jok te tan thlem nei na khat veka nu le pa ten an mawhphurh na an thria tok lo wangin naupang tam tak khovel nun ne na in zomin an thang liana khovela cheng ve tlak lo le khovel lo om tur thlenga cheng ve tlak lo nun an nei mek ani chu wangin nu le pa te chuan kan fa te hian thlem na sang sang hi an lama chhon don ti kan thrang tur ani a an tet lai tang hian sual do hlotling thei turin kan lo bo sai ngei tur ani kan fa te hi an lo lian deuh dewanga an lo sim ve mayang ti in kan en liam mai tur ani lova fa te zirtir hi kan ngai tha in kan ngai ho mai tur ani lo pathian thu le dan thiang hlim te uluk taka zirtir na hun tam tok hi kan in siam ngei tur ani Christian nu le pa te Krista zui tu in ti tam tak te hian van doi thlak takin an duty an ngai tha tlat maya a chan chu kan ram Christian ram si hi heti em aming chiana tam tak kan nei chan bul pui ber mai chu chung ko hi ni tlat mai Krista kha na tong trai in a zirtir te kha khovel laka tanga la chuak turin adil ngai lova khovel sual laka veng him tur le thlem na a tlulut lo turin veng him turin adil zokani hei hi nu le pa te kan tong trai dan tur dik tak chu ni a ani pathian hena kan tong trai zo in kan fa te su an du do om turin kan da mai turem ni nu le pa te hian pathian kan tho pui tur ani a ani lo chuan pathian in kan fa te sual laka tangin aveng him theilo nu le pa pathian tri mi a hnung zui tu kan nim ha sange ngei tur ani a chaw lovin malam pan zelin fa te en kol na hi kan thok tur ani a thanem ngai taka tong trai chung le thok chungin pathian kan tho puinga ti chuan chandam tu hne na hlotling takin kan fa te kan la ruai don ani vantir ko pakhat chu Zakaria le Elizabeth tenu pa hne na pathian du danang taka an fapa Krista local na tur thu lo tlangau pui tu turin mi lo bo saya lo zirtira en kol dan tur thil turin alo kala Zohana kha Zakaria tarlam fa ania hilmak ti na tang lo piang ani wangin anu le pa tan po lalpa na thok tur ania lalpana en kol mayang ti ol takani ma se chu tiang chon an ngai ho lo khopuya thlem na tam takina chim boi lo na mun re le rampil rila nu le pa an nianga an zil na te an thuron te Zohana khan kalsan maya thlem thluk ani lo na tur hmuna khan an en kol tlat mai om zia chu an fapain an nuna pathian rem ro na ati hlotlin theina turin pathian kutan da mai lova an ti thai piang ti in an kuta mawhphurh na om chu an hlen vekani nu le pa te hian kan fa te kan en kol turani ti hi kan hria chian le zual awan tul em pathian tri le mangai chungin kan zirtir turani a pathian lakarin om tlat te chuan an chung kwa pathian ai an oa an fa te hi pathianin an kuta ada a chumi lo en kol chu na thiang hlim anga an ngai mek bokani nu le pa te hi tharau muthu na tang hian kan har awan tul tak em tero u no pangin zirtir na adon masak berchu nu le pa te hena tang ngein ani turani ti hi kan hria thiam awan tul em kan fa te no pang te ho chu Krista hreturin zirtirila
an thin lunga setanan suana chi atu ma ngein kan tho pui angai ni kan fa te hi tuna thei top chua tran la kan enkol lo ani chuan nakina kan tra na ti tam tu turte ani a maro chu tuna kan fa te kan enkol na konga hian thei top kan chuani ngai chuan nakina kan hlimna thlen tu turte an lani don ani chu wang chuan nu le pa te hian kan mo phur na hi kan hria thiam atul em ani naupang te hi Christian a ko meka te matak le fel tak le dik taka thil ti thin tura zirtirin a hnen lama hruai tur kan ni hei hi Christian naupang te donata na adu zong in thunun na chu ani tlat mai ni nu le pa te chu fing tak thlem na laka him Christian zirtir tu ni tlak an ni lo chuan nu le pa te kong ka bula ngei chuan sual na chu alet reng ti na ni chu wang chuan nu le pa te hian pian thana kong dik tak kan zo ma satura ni a chumi tang chuan kan fa te kong dika kan hruai thei ngei don ani chung ka school an enkol na konga hian nu le pa te chu anin lungrual ngei turani a an tongkam anemin an veng thaturani a chuti lo chuan setana hne na an chan chho zel theinan kan fa te hne na hian kong ka zau tak kan hong ti na ni mai an nu pa chu in za tona anin leina ton phot chuan chung ko chuan in za ton theu thei dona chung ko boruak nuam tak le hlimom tak siam turin mitin in pui ton tur kan nitlat mai naupang ma chuan nu le pa te chu anin hnial tur ani lova Christian sa kho zom na hi wong reng zok tur ani naupang zirtir na hian abik takin nudin mun hi apoimo berzela pa ka wa mo phurna sang tak ein nga lain fa te enkol na konga chuan abikin an sen zo lai phei chuan nu ber chu abol om rangin an thian thale zirtir tu ani bik zwal tur ani nu le pa te chuan bible pathian o lo chuak te hi I he lovin kan zom tur ani a chutiang anga he zirla hi an zir chho chuan tongkam le thil tia thu oi tur le nu le pa te sa turin an fa te chu an zir tir thei don ani hen ha hi in chunga kalpui reng tur ani a hetianga ti te chu an mani an in choi kang mai ba ka an fa te nun po an choi kang tur ani ti an tha chuak ngei dona hetiang zir na hi chu tongkama thil ti in hril fia ngot ai thu ka ni ti hi nu le pa ten naupang mo phurna tha chianga piangin an tha zel ani in chunga na thok thalovin ro rel na an kaltlang hau don lawa chu wang chuan Christian nu le pa te chuan rin na le na tho hi an kalkop tir tlat tur ani a Abraham khanin a in chung a thunun tlat ang khan nu le pa te chuan kan in chung chu kan thunun ve tlat tur ani a duang angin in chung a hian kanom ngot tur ani lawa nu berinemo pa berinemo dan mumal taka ken ko tur ani a thutleng rem fel dan turte chuan no dan turte hun bi taka tong trai hun te fa te zirtir ngei tur ani nu le pa te chuan an fa ten zirtir dan le kai hroi dan chu thlir nonin lalpa local le huna an fa te chu an lom na lalukhum an lani theinan rin na le be seina nen an mo phurna chu an hlenem ti an ngei tu anon fo turani I suan wana tringena lo thlira a tharau thil pek ne na an thote alo ti thiang nim sak theinan an fa te ta nu le pa te chu rim takin an thogem le nu le pa te u hele mi tangkai tak ni thei tur le ro puina lo la thleng tur changve ngei tura in fa ti bo sei chu in kota om tlatani ti hi he thu cha kal tlang hian kan han soinon mol du ni e khati song kha no pang tlei rol te kai hruai tu nu le pa te mo phurna bung ni na kan soi thei ni le phota sela adot lia in mu le thau kan tumanga kha kan an soi tak zong te kha kan savai ta na hlok na alo ni effect theina turin lalpan mal ni som se